Da li još neko od ovlašćenih predstavnika predsednika poslaničkih grupa želi reč? Ukoliko ne, pošto ne vidim nikog u sistemu, prelazimo na listu govornika. Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, želim da dam punu podršku u ime naše poslaničke grupe državnom vrhu u beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije. To je nešto oko čega nema trulih kompromisa i zaista moramo istrajati do kraja. Da bi ta borba bila efikasna, jako je važno što smo počeli da obraćamo pažnju na ljude iz sistema, da se češljaju ljudi iz sistema. Nema organizovanog kriminala i korupcije bez podrške iz sfere politike, iz sfere policije, tužilaštva i sudstva. Te trule jabuke moraju da se počiste da bi imali jedno uređeno društvo i da bi država, građanke i građani u ovoj borbi bili pobednici. Ono što je jako važno jeste da iskoristim vaše prisustvo, da uđemo da bi se obračunali sa onim ljudima koji rade protiv interesa građana i države, jeste da vidimo na koji način su oni došli na poziciju. Čuli smo ovde razne spiskove, kako se ljudi preporučuju. Nije važno koji je fakultet završio, kakve je ocene imao, već za koga on radi. Da li su određeni kriminalci pravili spiskove ko treba da radi u policiji, u tužilaštvu i u sudstvu. Iz nekih primjera koje ja znam iz Sandžaka, iz Novog Pazara, a govorio je i lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, čaršija zna, a ne nadležne službe, koji sudija za kog kriminalca radi. I pozivam nadležne organe da to u potpunosti ispitaju, ali u narednom periodu govorićemo o tome. Znači, imamo situaciju da policija odradi svoj deo posla, a da tužilaštvo neće da to procesuira. Moramo da ispitamo kako su ljudi koji se bore, po znacima navoda, protiv kriminala i korupcije došli do diploma. Ako neko ima lažnu diplomu, ako je završio na sumnjiv način, kako on može suštinski da se bori protiv kriminala i korupcije? Znači, na prvom mestu mora biti stručnost. Na drugom mestu mora da bude sve ono što su ustavne kategorije, a ustavna kategorija, između ostalog, i procentualna zastupljenost nacionalnih zajednica. Ja zbog građanki i građana, pogotovo u Sandžaku koji žive, želim da kažem da danas kada razgovaramo o ovoj važnoj temi ne vidim predstavnike Bošnjaka u ovoj Skupštini koji se u Novom Pazaru busaju nekim lažnim patriotizmom, a upravo ovde treba da govorimo bez strasti i emocija, da moramo da imamo procentualnu zastupljenost nacionalnih zajednica, u ovom slučaju Bošnjaka, u državnom aparatu. Neprihvatljivo je. Imali smo jedan period kakav smo imali i on nije bio sjajan. Hvala Bogu, sada kompromisom, dogovorom, razgovorom rešavamo otvorena pitanja. Želimo da čestiti i pošteni ljudi koji su pripadnici svih nacionalnih zajednica budu i u sudstvu i u tužilaštvu i u policiji, jer želimo da ovu našu zemlju učinimo suštinski demokratskom. Ne mogu da se složim da u Prekršajnom sudu u Prijepolju od 8 sudija samo jedan bude Bošnjak. Takođe, hoću da istaknem da moramo da učinimo sve da se Osnovni sud u Tutinu vrati i da građani imaju osnovni sud. Hvala vam.